Ka wadhi nyime ni familia maromo 310 mane wuok e miechgi kaluwore gi chik mane ogol kod jatend migawo mar arita kwe mar tieko njore gwenge ma Samburu kwayo piny owacho mondo tiek chenro no mondo gidogie miechgi. Jogo ma osebedo ka odakie kamp kuom dwe achiel koro dwaro mondo odogo e miechgi e seche ma koth chwe mondo gitim komo puothegi ma en bang' ne gol chik kod Kithure Kindiki ni anyuolago owuogie miechgi mondo gidagie kamp ma Longowan ka giweyo thuolo ne obila mondo orakre gi jonjore ma osebedo ka monjogi e kaunti ma Samburu. Tuko na watu displaced karibu 316 households. Na wote wanaishi hapa, wanalala chini ya magunia, wanai baridi yote, wanaumia ya kutosha, watoto. Kwa hivyo sisi tungeomba serikali tafadhali, kama mlisema ni operation tafadhali, tumeumia ya kutosha. Tungeomba muje mtusaidie. Venye tunaongea tulitoka huko pahali pa operation, waya tuliambiwa tutoke, tumetoka. Na sasa watu wanaishi hivi. They have been displaced, wanyama wameenda, ni maskini wa mwisho. Hawa watu hawana chakula, hawana chochote. Sisi tukiwa county government hata tumeshindwa kuwalisha. Maana tukienda kwa budget, we even gone beyond the budget. Maana wewe unaona mtu akikufa njaa na kuna pesa kidogo ya development. So I'm sure either the Auditor General will understand, kwa sababu we cannot see this population dying na mnasema budget msishike hapa. Kwa hivyo bado tunalia hivyo. Tumekuwa refugees kwa muda. Sijui tutaenda wapi. Tuko na watoto, hata jana tulikuwa tena Wapokoto walikuja kuchukua mbuzi. Wakabeba mama, wakaenda kumchapa. Kwa sababu ya Mungu hawakashilia tu hiyo mama akarudi akiwa na mtoto kidogo. Sisi tunatembea kwa njia, hatujui tutaenda wapi. Tafadhali, ninaomba serikali kama wako watusaidie. Anyuola mayuto gini piny e kar dak ma Bula